بسم الله الرحمن الرحيم. يلي تماشوانا ازيرو جوارا بحثا سيدا ملا إبراهيم بكم مشهور سيدا ملا إبراهيم بلي از بحثا جوارا سيدا ملا إبراهيم ذات کی مزن بیه اهل خدا بیه عالم بیه مروکی تقوا بیه اوقا تقوا بیه هایا وش دنیا تنه بیه پرا ناز نکریه yani mesela yürü dedim dübün via penciye via sada biste pence evi pera dahi naz nekiriye Kurivi Seyyidem ben Abdülbaki Paşa kutşun avdaru ne dibe müderris dibe melay gund evl işi çün dünü hatunu kırını danu sen ne dinere Seyyidem Melay İbrahim işi vi dersa fakiya biye nava fakiya biye ibadeti Xuda biye Xudna Kur'an'ı biye Seyyidem Melay İbrahim aslen Sasoni gunde Sasoni Gudorniye jwe deri kore Seyyidai Mel Ömer'i Gudorniye'ye Seyyidem Melay İbrahim hatta belli zamanaki babi Seyyidai Mel Ömer ders destine dersa Kur'an'ı mevlid gayeti vesaire o paşe derti ve herkesi derti fakitiye geleki ciha fakiti kiriye lizila fakiti kiriye o en davici لگنده فرقینه لفرحنده لمشهور با سیدای ملاهیا کجرد گوتن ابا لبال خواندیه علم خلور قداندیه اولو داره اجازه سندیه پشتیک سیدای ملا ابراهیم لفرحنده اجازه دستینه تی گنده کی فرقینه با میدانه لو داره زمان که دمینه ملاتی دکه درسا فقیه ده جوه داره دیسا گنده فرقینه تی باش کو لورجی ملاتیت که لورجی دیسا درسا فقیات ده و انداوی جاته گنده بسمل بله لو داره زمانه که دریج دمینه لو داره درسا فقیات ده و حتی نکود 1963 وفات که لو داره دمینه ایجا سیدا لباله بحزارة فقی خواندنه ای فقیه نه من فقیه هاتیه مهکی مایه فقیه هاتیه سال کی مایه فقیه هاتیه 3 سال مایه او چونه سیدا طبیعته کی پرخوشه بیه سیدا فقیه بچوچک جگرتیه فقیه کتابی بچوک خواندنه وان جگرتیه لگله کی مدرسه او شخ فقیه بچوک نگرتنه ای سیدا مره ابرام دبه ایش اوه که مرف گولکا بکه گاش خوگایه ایرو ام درسا وانه چوچک نده و کی درسا وان بده و گناه وان تکه و استیمه گرم درسا وان بدن مادم که تین داره مبتکن دبه مبگره از فقیه گرم درسا وان بدن ایجا سیدا فقیوی قرآن جبونه فقیوی الیبت که دایه بونه آتنه باله دست الیبت که کرنه و خوندنه هبونه سیدا طبیعت موزون بیه سیدا به فارسی زان بیه به کرمانجیش خود زان بیه به عربی زان بیه به فارسی جی درس دایه به عربی جی درس دایه و سیدا د مدرسه او تنه درس صرف و نحوی ندایه شریعت ندایه سیدا وانینی ماتماتیک کریه وانینی علم آسترونومی کریه وانینی علم فنی کریه و سیدا گلک علما سیدا د مدرسه خودش فقیه خورا گوتیه سیدا تجاری دل کسی نشتیه دل سویاجی مزناجی سیدا به خوشکایی وانا خبر دایه حتی خدا جرازی به آن آواز ساخه حجی حسین زکو gerek cara bahs kiriye bam çan cara bahs kiriye digo esebi bu mala malı çakil belli beja digo zor sebebi biye digo ez caki cara ketim koxamam heka derxas de sebebi ica digo seyda cami hat hayam jetine bu wala seyda dik koxe da me seyda derketin ko seyda karşımın la go seyda hedika goye meger qat'iyan goye miji neşan بو حسینو جنکی آنی بدینو ناوی جناوی زینو تجا کارنه تکه بی کوخه مگونگو ناخر سیدا هاوت کم کوخه او گولای دی ارچوم از هیدی هاو کتم کوخه وان اسیدا او سابیه قلب کسی تجاری نشت یعنی ایجا مگوی اسیدا هزارا فقیل باله خواندنه چونه ایجا فقیوی مشهور کل باله خواندنه اجازه سنه از خوازم ناوی چند هبا جوارا بیجن پر دریج نکم سيدا ب5 دقيقة و10 دقيقة ساعتها كي ناي قداندني حياتها سيدا ملا صالحي عاقكي مشهور
البالا خاندیه اجازه سندیه سیدای مل عبداللطیف الشمامی لبال اجازه سندیه سیدای شیخ مهدی که سیف الملوک دما لبال اجازه سندیه سیدا مل شمس الدین باشکو لبال اجازه سندیه سیدا مل عبدالباقی کوریوی لبال اجازه سندیه و چند حبیب پاشی بونه مفتی مثلا سیدا مل صالح زمان کی درش مفتی دیاربکر بیه سیدا مل یاسین سیدا مل جمیل مفتی قوزخ بیه سیدا مل محمد یانا گوتن مفتی فارقینی بیه سیدا مل محمد مفتی چناری سیدا مل فیاس زمان کی مفتی قیصری بو پاشش قیصری تی مالاتیا مفتی تیا مالاتت که سیدا مل عمر بادکی و سایر ابانا چند حبون که مگو سیدا 1963 دا تخمينا عمري حفتي و3 سال بيه لبسم الجندي بسم البلي وفاتك مازال ويجي لغورستانا بلي دايه سيدا وفات كر سيدا نقل بوج بالدنيا شو اما سيدا لفي الدنيا بحزارة فقي لدوخشت اجا اتشتكي خوازم بيجم فيها برجارة بيستيه سيدا ملعدتي في كل بالي جزء سندية وي باسكريه و gelekî êkulbasê da milletî jî feqîtî kirine wan jî behs kiriye gotiye sêda me Tahir niha ana li Kalikiyê ew ê bi xwe jî çend cara behs kiriye gotiye wela sêda milletî bi xwe behs kiriye ku sêda qa welî biye teqwa biye berdestê şeveqê feqîkî destmêca wî nexweş dibe diçe tuwaletê tê di nerek wayê rohinkayîkê di camiyê de heye tabî ecele tê ji holê feqîkî biçûk e talibê hicrê sêda milletîfê Şemamiyê ye dibe wela wayê hinek di camiyê yek ketiye camî ka di zekiye sêda milletîf ratike darê xwe û dibe gelî feqiya hûn jî bidin dû min eger ku yekî tenê bes pê nikarim hûn jî alî me bikin em ê herin ka ev dizgiye derê camiyê vedikin di ner ku sêdayê Mele İbrahim rehma Xwedê lê be merhûm hatiye ketiye mihrabê ji xwe re hê berê li meca sibê zû ji xwe re zikir dike nûra wî daye mihrabê camiyê û pê camî parî ronkayî biye ama vana qet ê saeta sêda xira nakin ji para dertin a sêda zatkî wiha mezin biye Xwedayê Teala rehma xwe li sêdayê Mele İbrahim bike û cî bihişt be û ji rihê Hezretê Resulullah aleyhissalatu vesselam ji rihê xelîfa re û ji rihê sêdayê Mele İbrahimê belê re el Fatihete me'as salavat